Utrka je fenomenalna, staza je fenomenalna, organizacija je fenomenalna, nema na riječi druge. Zanimljivo je spustiti se niz grad. Volim takve evente koje je ta downtown, to malo po gradu i to. Mesto je lepo, ful oske ulice in se da lepo speljati proho, tako da meni je všeč bilo, tako da upam, da so tu gledalci uživali, no, ker niso navajeni tega prizora, tako da so videli nekaj novega. Za prvi put je dobro to. Nisem bil nikad na Motovunu, nikad na Downtownu in to mi je prvi i dobro je. Mogu reći da je utrka odlično organizirana, prijevoz je odličan, sve su lijepo napravili, uredili, sve se odvija savršeno. Evo. Ide odlično. Pa treba kaciga, gogle, štitnici za laktove, za koljena, kornjača i to je to. Što više to bolje. Po tome se razlikuje provozači od običnih vozača. Provozač će uvijek uzeti stolicu, da ima gdje sjesti. Dođeš na start, kreneš, ideš dole pun gas koliko možeš, skočiš, ideš u džir, paziš da ne padneš, ideš po boku drrr, onda dođeš u neku usku uličicu, tamo ne možeš skrenuti ni da hoćeš, onda skreneš dole kad se nikako spestiš, onda kreneš dole i onda imaš zidove cik-cak na dva mjesta, to isto će je. I onda su grote, pa imaš rampu preko ceste pa desno dole. Uglavnom više manje ti za dole i kad dođeš na kraj, skočiš, crki si dole na igralištu. Eko. Dobro, kao za prvi put, mi pježem. Zagoniti je malo prve, zapedlat. Spustiš premze, pa loviš rudnike, pa stene da se naslanaš, što je to. Niti u ludilu, bježi. Ma ni sile, mislim, ni take sile, no.
Jaz bi še danes smel v finalu, daš. Aha, po dežju. Ja, upam, da bo, no. Damo ti spajke gore. Naj se vščije do kraja. Meni sve štima čak. Pa zato jer je ovo za mene uživancija malo se opustiti, provozati. Bilo dobro, je, a? Da. Kad sam bija ja mladić od 16 godina, vozio sam baciklo u Bekastina. Ja sam sudac je. I kad odeš na utrku jednostavno si se makao od žene, psa, kuće, posla, svih. Jako je naporno, evo kamera ima 9 kila i treba raditi spustove i brda. Evo žuljeve malo ćemo smrvit i Zašto? porokat ih. Biće bolje onda, na stazi. Ne boli, ne. To je mrtvo. Motovun mi je tako baš prelip gradić. Ti zidi i to mi je primamljivo. Škalini su još lipši, ali fali mi bira. Sve dobro, sve u redu, sve super. Sviđa mi se projekt, da, pričao sam sa tvojim kolegom, sa Šišovićem, pohvalio je organizaciju, to mi je drago. Nisam uključen direktno u organizaciju, ali je super, fora je. Sve super, sve pet, nije bilo padova, gore smo mi bili i to je to. Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastni san. Super, tako da, drugo leta prijem spet, no. To je san, dali bi vrata i sav bi stran, skinuli s vrata jer bio bi mir. Jako sam sretan. Virtić Pajvun, intervju!